Best collection Mizo channel clear tu te Chibai vek ule Indian Special Force te chuan Nagalana mi puipui seirawan ka plumani kha ka thil thlengkhan India ramalua khatne hle ani Nagalana mon khuwa cheng te chuan ni lai ni zan khan an district chunga sipaitan civil mi sompali layan ka hlum sunna hunan manga AFSPA hlip turin sarkar lai puyan phutbok sunna hun mana hian kal khom an thanem hle a sipai kutura thi te tan ro rel na dekan phut thu te he poi khoina thlenga mo phur tu te man chu nge an phut thu te an aurol puyani Konek Union thuron angin nilai ni tangkhan mon district hian mi thi te hini sari chung an sundona hemi chung hian district chunga armed force te lu an khapa district chunga omsa te po patrolling nei lo turin an tiboka sipai te hian hi an zom lo ani chuan thil du om lo zo ka thlenga ni po in an mo phurna ni ang ti in an volo ka ni heti lai hian Nagaland MP KG Kenny chuan nila ni khan Rajya Sabha rel in khoma December ni liya Nagaland Security Force ten civil mi sompali an ka hlum chungchang soin Armed Force Act Special Powers Act AFSP hian engthil thama thlen lawa in mel mak na ba ka thlen lo ati Rajya Sabha a 0 hours man na he thu hi soin MP Kenny chuan kumsomruk pathum liam ta a sipai hne na thu nei na sang pek na tur bil pa sani truma MP ten he dan hi civil mi te laka man suala hlo om chungchang an lo soi chua to kha Nagalana atakin a thlengta ani ti ina soi AFSPF anganun na chan an tamto NPF MP Nagaland People's Front NPF MP lorho fozo point nilai ni Lok Sabha in khoma Nagaland Security Force ten poi soiro civil mi sompali an ka hlum chungchang soin sipai hne na thu nei na sang pek na Armed Forces Special Power Act AFSPA wangin marchak bela mitam takin na an chan pha to ani ate Lok Sabha a 0 hour a Outer Manipur MP fozo chuan AFSPA wang hian Manipur Nagaland Meghalaya Assam le Arunachal Pradesh mi puite torna thleng fawa mitam takin nun na chanin mei thai tam takan om pha a pong sual na po athleng fawani ti ina soi Tholeni Khan National People's Party NPP a Meghalaya MP Agatha Sangma point dan sakai tia soi thin AFSPA chu li a hun to ti Lok Sabha in khoma hian lo soi to bok oting khomi ten Amit Shah thu soi an soi sel Security Force ten civil mi an ka hlum zinga mi som pani ta chen na oting khwa chuan Parliament Union Home Minister Amit Shah an thil thleng chungchanga soi dan chu soi selin sipai ten hel laka be pui thlak nia anin soi chu thudik lo le phua chop ni in an soya an be pui thlak chu civil mi te suat na zo kani anti oting kho ayo oting citizens office in thu chuan siama December ni lia thil thleng wang hian an khuwa party le pol sang ba ka Indian Armed Force te chu tiam chin om lovin luan khap ti an soi Parliament in Rajya Sabha le Lok Sabha in khoma nilai niya Tamil Nadu helicopter tla athi Chief of Defence Staff Bipin Rawat le achuan puimi som pani ta sunna hunan mang sunna hun man zo Defence Minister Rajnath Singh chuan House pania hian helicopter jet chualdan le achuang zinga dam chuak omchun group captain Varun Singh en kol megani thote soya Minister chuan helicopter jet chualdan hi uluk taka chhuani dona Try service inquiry nei turin Indian Air Force chuan thupe ka ti chuak to ti soin Air Officer Commanding in Chief Training Command Air Marshal Manvendra Singh an ahodon ani ati kanhriat to angin CDH General Rawat hi nilai ni khan Wellington a Defence Service Staff College a thu soi tura akal chu achuan na Indian Air Force Mi-17 version 5 helicopter chu che suanin atla a helicopter chuang mi som pali zinga som pathum an thi ni kha Rajnath Singh chuan Mi-17 version 5 helicopter hi Sulur Air Base atangin chundar som pakhat le minute somli pariata athlok chuaka Wellington a chundar som pani le minute som panga a tum tura base ani a mase chundar som pani le minute riat khan Sular Air Base a air traffic controller chuan an bepop theita lawani ti in Konur Bularam noya tual chungmi ten helicopter tla hi an lo hmu tia soi General Rawat hi sipai choi moina fam kim ne na vuiani meka nimin tlai khan General Rawat le anu pui ruang hi sipai thlo theina mangin delia phur thlena ni towa voin lam chonudar ni khana vuina hun manani helicopter che suala chuang zinga dam chuak omchun group captain Varun Singh chu nimin khan Wellington a Army Hospital atangin Bengaluru a sonani a adin munala thalo hle
heti lai hian US Senate chuan President Joe Biden an private company lian an hathokte COVID vaccine lak emo te semokal pui ngei na tur thupe ka siam chu ni lai ni khan an dan sak President thupek siam chungchang he ni lai ni khan Senate a ngai tu in vote la ka niya he thupek dan sak du tu lama vote somnga panit la in President malak na thlop lama vote somli pariya tatlathung Senate Republican member zong somnga te chuan President malak na thlop lo lama vote in Democrats member panin an vote pui bokani Mase House of Representative fa ngai tu ani nuwa ero chuan Republican lamchawin an thlobrin ani thung President Biden ruam manna hnoya hian nakum January ni li atangin company thoktu zachuang omna te chuan an na thokte vaccine an lak tir lo chuan kartin test nei tir zia tura ti an ni a he dan hi an zom lo chuan company te chuan dan an bo chiat na mana mi pakhata US dollar sing khat sang thum zel choi tura ti an ni don ani Mase Republican lam chuan he ruam manna hi tha an ti lo di soin vaccine lak chu thlop vek ma se sarkarin thupek anga ti chuak chu atima ma ni in an choi Senate Republicans chairman John Barroso chuan President Biden chu doctor ani lova damdoi man dan kalpui dik lova an pu a Republican Senator Mike Brown point na thoktu te din mun ti dar thonga sarkara pu bok na siam tu mitam takin he ruam man na hi an soi sela he wang hian US Senate po in President hena he ngai dan thalo tak hi su turin kan hril du ani ati vote lak nuwa Democrat Senator zinga Republican lam vote pui tu pani zinga pakhat Joe Manchin chuan sarkar hathokle sipaite tana vaccine lak nge na tur dan siam chu thlop ma se sarkar lam chuan private company te chu nor lui lawa an hathokte vaccine la tura fuya chokphur jok turan ni thua soibok heti la hian kumsang ni somni pakhat hi khovel huwa pa journalist man tamber tumani ti Committee to Protect Journalists CPJ chuan an tarlang December ni khathleng khan ram hrang journalist jani somko pathum man an ni to chanchin thar an ti chhuwa kai hnoya journalist somni pali chu kumina tha an ni to a midang som paret po an na tho kai hnoya an thi to bok ram hrang journalist man te an man chanai nang lo hloma hemi rual hian man zinga tamjok chu politics kai hnoi thil le Independent reporting ngai thailo na lian chho zel wang nia alan thu US based CPJ hian an choi CPJ Executive Director Joel Somon chuan CPJ hian kumruk chung churam hrang journalist man tok te achin chhia to ti soin man tok an pun chho zel atang hian sarkar tin te chuan thu thar thedar konga journalist te thunun an tum chho zela sarkar te hian ma an lakna za pa an nei lo chho zel ti alang ni ina soi Kumina journalist hazinga hian Reuters photographer July thla a Afghanistan a Taliban tenan beina athi Denis Sidik le June thla a Mexico ramaka hlum Gustavo Sanchez Cabrera te po antelani China chu kumin chunga journalist man nem berraman ni a mi somnga an man to a kumthum chung chu azonin journalist man tok tamna berram China ani Myanmar Indotin journalist somni paruk man to in heng mi te hi February ni khata sipaiten civil sarkar thunaina an hne chu chungchanga report wanga man te an ni bera Egypt a mi somni panga Vietnam a somni pathum le Belarus a journalist som pakwa chu kumina man an ni to bok ti CPJ chuan an soi ole khati song kha tu na ta na video kan ngai thlak le kan clear ho the te chun ni le ta video dot le in lo ngai chang thau don nia in zawa in mang tha le vek ole